Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha unyanga. Inkosi yasezulwini, Inkonzo ade ikhona ekuseni ithinte kimi isilonda Nkosi ethi phela singiphethe. Angicele Nkosi intethelelo ma Nkosi kukhona lapho engone khona. Ngicele futhi Nkosi intethelelo kubazali bezingane engayilanje makubo zangena phakathi komuzi kababa. Ezinye angikwazi ukuya khona, kuthiwa lo walanda ingane yethu kanti uyilandela ukuthi iyobulawa. Ngiyakucelela Nkosi, ngiyacela Nkosi yasezulwini ukuba ungixolele noma ungithethelele. Cela ngebhesi ngeyodwa ngekhulu namashumi ayisithupha nanhlanu.
Bangcwele silapha entabeni simenyiwe uThixo. Amen. Noma sihambe kalukhuni bangcwele kodwa kufanele kuba sihambe kalukhuni ngale mthetho kahulumeni. Ngabe ngathathwa ngumvangeli umkhwanazi wasejabulane sasibuya kade sisematata emsebenzini kamfundisi umchunu. Ayi sawa sonke sobabili sabuya lapha singasathandi lutho. Useyangithatha ngenye imini uthi hey akujike ngapha khona indoda ngapha exilongayo ithi kuyibona. Ngaphuka lapho ngabamba iqueue ngibone nje insizwa ihlele lapha phambili bafunda iphepha sesa ngolayini. Ngaze ngafika kule layini ngibona lapho kubhaliwe uthi hey bonke abantu akade beyojova iCovid bathathile mawu-17 athi sengiyahamba. Awumkhulu buya sengiyahamba. Ngapha ngoshona madam phela. Hey abaningi abantu bashile lapha eMongo bashiswa ngamanzi begquma. Banamabala lapha ebusweni. Hey Nkosi sibonga imvula kuzomila izihlahla besingena ephunguleni lemsuzwane. Bonke abantu begquma amagamthilini anamahlamvu beshona phansi. Inyoka iphuma ngapha kwengubo inyoka iphile khona. Ngiyayibongela wena ukhona lapha kule ntaba uThixo owayikhona ngemihla kwaIsrayeli sizokuthiwa wahamba 40 eminyaka uMosi kodwa kafikanga kule ntaba.
eKhenani waze waqunulwa ngabantu. uNkulunkulu wamkhomba itshe wathi Mose nanti itshe likhombe. uMose bamqunula abantu bathi wena ndoda sifuna amanzi somele waqunula uMose washaya itshe wahamba wafika uThixo wambiza uThixo wathi Mose awukhuphuke uze lapha. Uthe mase efika kuye wathi uThixo Mose unecala wena wangishaya. Bakhohlwa uMose ukuthi uThixo ngamshaya kanjani. Uthi yakhumbula Mose ngithi khomba itshe wenze njani. Uthi ke ngalishaya. Uthi washaya mina. Uthi itshe leli lingumhlanja wami. Inyanga yezulu lenye imini ingasemnandi emsimbeni yake yahamba phezulu ngendiza seyihamba phezulu. Ithi ngenye imini kule ndiza sengiyaphuma uThixo umbuzile wathi wena njengoba sathi abantu sibabeke esandleni sakho uma suhamba phezulu labantu abasemhlabeni uthi benze njani. Bathi baphila ungabe kubona imoto ihamba nje bese besale bephila ngemuva. Ayibonke. Silandela inkosi enhle bangcwele. Ayibonke. Amen. Unyazo lwezulu. Amen. Like liphakamise iphala liphakamisa imbadada ngencane lithi lizolethu unyazo. Nohulumeni bangcwele akasiyeke. Daniel sasuko sesithathu 16 inhle kangaka awukahle ba sibale siwo uhulumeni 2 asazi kodwa singaphezulu kodwa thina sikuthuthwa onke lamakhanda thuthwa
sizozwa ngaye-ke sothi hhayi bafakwe uwe labangaphezulu kodwa sesimthutha shaya imvezi oShadraki noMeshaki no-Abednego baphendula bathi kuyo inkosi uNebukadnezar, amaNazaretha onke sekufuneka aphendule manje kuhulumeni athi asidingi thina ukuphendula kuwe ngale ndaba. ngendaba nje yonyazi asisadingi ukuthi siphendule manje. Bheka ukhona uThixo wethu esimkhonzayo, akekho omunye esimlandelayo manje ngaphandle konyazi. Ayibonke Amen. noma ungashanga embadada badayi kanti wena ngoba iqale selaphela uhlelele kanti wena incwadi wawuyihlalele iyafika manje usehlelele ikhona enye sezaku pho kanti wenzani indoda nendoda noma inkosikazi nenkosikazi ayibuke kubo. Yebo. Oh, bangisayiboni yena udla bazokudla okay yaphi indoda sengithuthiwe komnye umuzi yema wayiwa ngaphila beka wawungaduki kanti kuze uthuthe nje kanti wawu siphezulu kwentaba yomhlangano angiyisa izinto ngoba lingaphi ithi inkosi sizokwetha inyanga ezulu ithi sizoya lapha khona intempelo ukuthi wasembosweni dinga ithi sizoya lapha kule tempelo kunamangela entabeni ngibuke lapha esana sasuka lapha sesa lapha uma sifika lapha base kufika izinsizwa ezimbili zivela kwesa kwamthetha bathi inkosi size kuwe sizobika umnqayi umshumayeli kade ekhona kwasini yathi inkosi yathi lezi nsizwa ngathi esehambile umnqayi sizokubikela khona kuthe kusenjalo ithi inkosi ngithe ngiyabheka ngabona abantu abakhathele besa labantu akanazaleke afanele labantu bahambe phambi kwethu bengena uthi yafike yambuka indoda enamehlo abomvu yombuka ngamehlo abomvu mathi iwe sitiki yami ibishayo angishona waphi kodwa yona uthi yafike yambuka yathi hey sathini kuyitho wena uthi mathawu yamsolo yakho nanthini ukubaka nini kwasondelenye ithi yafika nayo yabuza yathi sathi uthe esithathu yathi uma isondela nayo yafika yasho njalo yathi hey wena sathini kuyini siyayichitha into wena uqala phambi kwekhanda yathi le yesithathu hey sibheke kuleli bandla Lesibenqwaba yabantu esibasele kuleli bandla uyothi abenza ufuthi izingane zethu zithi athi umle ngingamphikiseni kunjani namhla kunjani bunyazi lukhanda ibandla wena ufaka imbadade ebandleni hayi awumphiwanga landelo wakho mphi phuma phakathi kwamanani hey sahamba sikulukhuni sibathalane sahamba wathala uthike nake bangcwele ngiyakubongela ngenkosi ngoba ngibona lapha mangela ngibona ngikholiwe kodwa mase ngifike ekhaya sengiyahlubuka
Mase ngifika nje ekhaya sengiyahlubuka ngoba ekhaya ngihleli nje. Ngithi ngiyaphuma ngiyangapha ngifike kunamathuna, ngithi ngiyaphuma ngithi ngiyangapha ngifike kunamathuna ngibuye ngihlala. Nkosi, kanti abaphendulelayo ngabanjani? Kwake kwathi khona lapha ekhaya umhlangano kwakungaJulayi sisebuhleni yawubhala inkosi umhlangano uthi kwathi ngesonto sabopha imithwalo sahamba saya emakhaya. Imithwalo yaphinde yashiwe ethempeleni, bayihamba abantu ngoba kwakusebusuku bahambe baye emakhaya. Bathe mase befika ekhaya babuya sekuzolanda imithwalo. Enye inkosikazi yethi yafika ekhaya kanti sekukhona izitha zayo, yathi yaphindela ya ethempeleni yathatha umthwalo, yathi uma sifike ekhaya iqaqa umthwalo, kanti abafana sebasiki la ezivalweni basika bathi basebefaka uphathi la. Awusengenile bayiveze emnyango manje, yafike yangena la unkosikazi ka yathula inkosikazi, umyeni wayehleli la. Wayibamba umyeni wami lehlela lapha igama, wayigona kwathi ngesikade wayilalisa wayithi bathuma ingane bayakithi. Mase fika kade sihambe kuyisonto ngabuya ngomsombuluko ngeza lapha ebuhleni sengizobikela inkosi yamaNazaretha ukuthi inkosikazi yakwabani isala nangu lo mfana omkhulu nangu. Ithi inkosi yamaNazaretha hamba ufike utshena umyeni wakho akhulume nomndeni ebese wena uthandaza ngoba le nkosikazi ayiboni ukuthi sihambile emhlabeni, igcine ifike iphume emhlanganweni. Ithatha umndeni, yingane yomne wakhe, yathathwa le nkosikazi yafaka emakhazeni emtuku. Asi kulundlela lezi insizwa zimbili, isibongo esisodwa. Le nkosikazi yilesi sibongo nalabo bayilesi sibongo basebeya komuntu bathi esihlize usinike into sifuna ukugeza. Lo abaya kuye nawo sihlobo sakhona lapha ekhaya. Kungolwesine izophuma le nkosikazi izolala ekhaya. Yathi mayiphuma emoshane kwasekuma imoto le iambulance yedumbu sebethi kulapha ake nina ningaba ngapha basebethi ake nizobheka kukhona abantu esibalande ngapha abala emotweni. Bathi bafika yibo abakubo. Ngaqala ukubona uNkulunkulu ephendulela umuntu ngelanga. Sathi sibeka lo uma sengena lapha yaphinde yakhala enye yawa nayo yathula. Good. Yazivuma
Bafika ngenye imini kwafika umfundisi umchuli waseNquthu kukubi ngathi bafundisi senenzizo ngathi yini kuthiwani uma kunje phakathi komusi yazicelela nami Nkosi uma lezo zinto ezazikhona phakathi komusi zalethwa yini ngicela umphefumulo wami Nkosi uze ungaphumi ngingashongo ukuthi angizokwenzani ngazo uma zaletha umuntu phakathi kwekhaya oyisithe ngicela ungibuzele Nkosi ukuthi zazizokwenzani phakathi kwekhaya anginayo ubaba anginayo nomama anginabo nabafowethu angisenabo nodadewethu sengile ndoda yasemdletsheni okwakuthiwa ikhonza ngekhaya itheni insizwa ezalwa khona kithi ithi lo obaba basekho lo usele yedwa usaleleni obaba babekho nje uye uthi kodwa ngoba umusi munye lapho sizothetha khona amacala omndeni uma ngakwenza umuntu uhola ngakwenzini
akaholi ngangakwezulu. Ngenye imini inkosi yasezulwini yake yema yabona yenye insizwa imile kusa inyoni izingcolile zisa kwakunesiphethu esasiphuma lapha phambi kwayo ifike inyoni ikhombe ngewesitiki ikhombe ingene lapha kulesi isiphethu inyoni iphume ngale iphume sigqoke into emhlophe njalo lensizwa ithi lensizwa kanti ubani lowa sebevela ungengibuzeli inyembezi zami Nkosi. Namanje ngisaqaliswa ngabantu batho kwakwehle ingakho-ke ngithi nginekhala nginjengenkomo esekiso ethi ngangena esibayeni jike nesibaya ifuna ukubona ngaleli elisele kodwa ngenye imini ngiyacela Nkosi sekufika isikhathi sokuba ohamba phambili sengikwenzile ngekuqeda sekufike isikhathi salo ohambe manje sokuba naye ngenza umsebenzi wakhe uma kusekhaya kuzoba khona kanjani owenza emsebenzini walomama na ilokho nje Nkosi yami ake ngababiza umalumekazi ngathi ngicela ningibuzele kuzofika isikhathi senza umsebenzi walomama wena njengoba kade ungekho uzothanda yini ube khona ngaleli langa na baba umsebenzi ungowakho ngifikelwa ukuthi kangikhale kodwa ngibona nginjengale ndoda umfundisi kade ekhuluma ngayo engenayo intethelelo ngiyoba nayo inkosi intethelelo ngoba sengitshelile ukuthi nakho esasingakuthanda ngoba selithi-ke Nkosi kodwa kwamanje uma umuntu ethi uyakhuluma athi umfundisi lo ongathetheleli ngifikela ukukhala ngabe ngenye imini kwase kulula nje noma
ngithatha intambo ngiyifake ejazini ngihambe nawo ngathi ngophuzisa inkomo. Yingakho ngingasemningi nje nala ekhaya ngoba ngibona ngingafanele phakathi kwamanazareti. Ngithi hawu Nkosi, ngingcole nginje phakathi kwamanazareti. Wathi sasiphi konje ngafonela kumdluli kade ngihanjelwe umfana 27 kuJanuwari Januwari. Ngacela omunye umfundisi ngathi ungibike ubaba ukuthi sengihanjelwe ingane sisala kumjini. Kwathi esontweni lokufana kwangena ifoni ngifonelwa ubaba umdluli. Wathi ubaba ngibuza ukuthi ukuphi. Ngathi ngisekhaya. Wathi uthanga ngibuza ukuthi wenzani. Ngathi angahlambuluki. Wathi uhlambuluka nini? Ngathi nesonto. Wathi ngizothumela umvangeli umkhwanazi wasejabulayo akuthathe ufuna lapha namhlanje. Wangithatha umvangeli safika la. Bafika bathi yana kubaba. Ngathi ngizoya kanjani ngoba ngihlambulukile. Bathi ubaba ukufuneni. Ngaya kubaba. Wafika ubaba wathi hamba kumfundisi uKhumalo akuhlambuluke. Ngaya ubaba uKhumalo wangihlambulula. Wase ngibuya sengiya kubaba. Wathi ubaba qina ekukholweni. Amen. Qina ekukholweni. Ngifike mva uSathane umkakho semthathini. Uze engikubongayo ngoba kwathi ngani ilanga sasimbeka ngani. Bonke abantu ababefika ngizange ngibabona. Abafika kuqala wababa uNtombela nobaba uShuli kodwa wabuye wabusho. Abantu nje ngangaboni muntu. Uma kuhamba umuntu sathi ukuthi kuyahlanjulukwa phakathi komuntu khona bangahlambulukanga kuze kube manje. Fanele kwenze umsebenzi. Uzokwenziwa kanjani? Nkosi, wabona nje mina ngemini ngiyayicelela nje nakomakhelwana onengane noma kumavuma angayithuma nje iye ekhaya sibilunguza ukuthi ngisekhona. Ngoba ngenye imini bohlangana nempethu ngale. Bayibonile ukuthi ngisekhona hayi nathi. Wabona kuba ngisabe ngabe nginjengale ndoda ngakithi yake nayo isinjengami yamba umgodi yathi ma ilalela eduze kwalomgodi ithi uma ufika uma ngengaqhwisha ngiyongena phakathi komgodi. Kwani imvula njengoba yini kwagqibe umgodi. Yahlala lento. Umgodi usugqibekile.
nowami ngiyawubona uyagqibela kodwa Ogqibela. khona ngiyafuna wabona uma uhanjela ungangami nje ngingane uyayithi Christ baba umsebenzi ungowakho ufuna nami ngize ngilandele laba bantu yeyi baba ngibuyisela izulwini umsebenzi ungowakho inkosi futhi semizwini Amen.